Assalomu alaykum. Hurmatli Bozor Bahsi YouTube kanalımızın görərmanları. Жалпыңыздарга салам. Бүгүн Алай жергесиндеги Гүлчө мал базары жүрүп атат. 2021-жылдын 8-майы. Бүгүнгө 6-күн. Бүгүн Алай жергесинде базар, эртең базар күнү Ош учкон мал базары болот. Сиздерге азына сан уйлардан аз-маз тааныштырып кетебиз баалары менен. Мына уйдун баасын айтып койчукам. 85 миң сом деп атышат экен. Жашы канча бунун? Канчаны тууп калды? 5 тууду. Мына 5-инчиси экен да. Ургачыбы жеркекпи? Торпогу. Торпог ургачыбы же? Ургач торпог экен. Канчага багылышты экен, канчага бербей атасың? 78 миң сом беришиптир. Ого бербедик дейт. 78 миң сом. Торпог ургачы. Жетmiş 8 миң сомго берилбеген уй. Мына кунаждын баасы канча экен? Каран. Алло. 85 миң бе? Кунажын экен 85 миң сом дейт. Мына биринчи тушу? Birinci tuş eкен. Baası 85 ming som. Söğük tuğu eкен. Söğük çoğun. Solu жақсы екен, сұрақ қойдыңыз. Сары ойдың баасын сурайлычы. Мынау қанша екен мынау? Бұл мегас. Мегас жоқ ұқсайды. Мына басын айтып қойасыз ба? Мына ойдың басын айтып қойасыз ба? Қанша екен? 90 деп атам камы бар. Бірінші торпағы ба? 90 миң сом деп атам дейт. Мына бұл уйды. Бұл торпағы екіншісі екен. Еркек торпағы екен. Кәмі бар. Ава ақырқы басы қанша болды? Ақырқы басы қанша болды? 85 беріп атам. 85 миң сом беріп атышыптыр. 85 миң сом берішіптір ақырқы басы. Olmadı ka, misle satışın kalmadı. 60 adam. Şimdi 54 bebeğe nasıl? Dem lan kaça veresin? Bitirelim mi lan? Kaça der mi? 65 mi? Bitirelim lan bunu. Lan bası kaç eкен? Kaça veresin? 73 mi? Kaçıncı torpağı? 5-ci 6-cısı. 73 ming som kemi var deydi. Mına torpağı 5-ci torpağı 6-cısı. Erkek torpağı eкен. 73 ming som kemi var. Mına kızı kançaga bağı ol atad? 55 ver. 55 ming som beriptir. Torpağı menen. Torpağı menen 55 ming som berip atad eken. Torpağı urgaçı. Kançanчы torpağı uşul? Birinçisi eken. Birinci torpağı eken uşul. 55 ming som berip atad.
Bratman qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? Torpoq erkak urg'achi. 95 ming so'm kemi bor deydi Navoiyda. 95 ming so'm kemi bor deydi, torpoq urg'achi ekan. Aka qanchasi torpoq o'shul? 3-chi. 3-chi torpoq ekan mana. Urg'achi ekan. Brat, shu uydun bahsi qancha oldi? Torpoq erkek urg'achi va 110 ming so'm shu uydun bahsi. Torpog'i erkek ekan. 110 ming so'm duy. Havayda altında. Akamla uydun bahsini aytib qo'yingizchi. 90 ming so'm kemi bormi? Kemi var ha. Torpoq urg'achi uy erkakmi? Urg'achi. Qanchanchi torpoq o'shu? 4. 4-chi. Oxirgi bahsi qancha oldi? 71 ga. 71 ming so'mga suradilar, bermedingiz-da? 70. Ha. Bozor bahsi 71 ming so'mga berberdik deydi. Orta uydan orta. Kiregen uydarızdı afiyet. Aka bugün pazar kımmatlı arzan mı? Başta pazar qaraganda kişine turup kaldı ha? Turup kaldı. Mal köp. Mal köp. Qayerden alып keldiniz mı oydu? Kavlandan. Qavlanköl ayılından. Alay rayonuna qaraştı. Qavlanköl ayılından alıp keliptir mi akabız? Жақсы баға сатып алың. Игілік. Мына ала үйдің басын айтып қалсаңар ма? Қаншаны туған бұл? 1-ci torpağım. Erkek ekan ha? 90 ming so'm kemi bor ekan mына uyдің. Oxirgi basi qancha oldi? 83 ga keldi. 83 ga bermeding ha? 83 ming so'mga beribdir. Torpoq erkek ekan. 83 ming so'mga berilibdi. Akamdan basi qancha? Basi qancha bas? Qanchani tuqqan? 100 ming so'm ekan. Torpoq birinchi torpoq. Erkek ekan torpoq. 100 ming so'm kemi var. Hurmatlı bizden görüşçüler, bizden kanalda kişine kolдоп koyuңuzlar. Поделиться кылып başka WhatsApp, Telegram gruppalarga taratып koyuңuzlar. Biz Xudo xolasa ertaң uçkun molbozlарын sizlerge tartib ko'rsatib beresiz. Görüşkөнчө amon bolуңуздар, tinch bolуңуздар.